Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatore poci salamet apangki boleh sarang channel Jendela Madura. Saat mangken channel Jendela Madura bedi ajar bagi sebeda kaitanipun sarang parama sastra Madura engki kak dinto okara minorot kompolanna. Cernaipun Jendela Madura saat mangken bedi ajar bagi setong konten engki kak dinto bab okara dengke. Okara dengke nangi bahasa Indonesia sebut kalaben kalimat majmuk bertingkat. Nanging sebelumipun dek kacecerben okara dengke tak langkong piatore olah titimin kantos lestare subscribe juga eka senengi kerem deka jakan case lain tor juga sanggemi. Semaksud kalaben okara dengke engki kak dinto okara sekatetian dari kompolanna okara nongkel setong okara kalaben okara selain tak pada kobesana. Maksudipun setong okara beda seteti katerangan na okara selain. Okara seteti katerangan okara selain sampet kalaben okara budu. Tining okara setak teti katerangan na okara selain sampet kalaben okara korbi. Ompamaipun saamponna beda COVID-19 sateja mager sare pada ngangkui masker. Saamponna beda COVID-19 kak dito minangka okara budu tining sateja mager sare pada ngangkui masker kak dito aropa aki okara korbi. Okara korbi engki kak dinto okara sampurna seko besa kalaben abut natibi. Tining okara budu engki kak dinto okara setak kobesa kalaben abut natibi sabab teti katerangan nipon okara selain. Ompamaipun Rama ngagem masker nalekana mios dari telem. Rama ngagem masker kak dinto minangka okara korbi nalekana mios dari telem kak dinto okara budu. Carana abi teeki okara korbi sarang okara budu engki kak dinto okara budu biasa epon cungadei kalaben ocak sambungan otabaipun ocak panyambung. Tining okara korbi tak cungadei kalaben ocak sambungan otabaipun ocak panyambung. Ocak sambungan otabaipun ocak panyambung kak dinto ompamaipun saamponna nalekana tining sabab tor lain samacemipun. Sakak dinto jajerbeen bab okara dengke malar muga boten kaula sareng panjenengan sateja paringana kakencer salam bersalamat bisa apangki boleh sareng channel Jendela Madura. Matur sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.